give you a ride, son? Doctor. Muga. Am I a kid? Okay. Fine then. Sawa. Listen. You'll find Alex or something there. Don't make me storm that house. I was wondering who he took after. Be careful. Okay. Promise? Promise. I'm so glad that you're my son. Yeah. Come on. Hello guys, I hope you are okay. So guys, rero sorry ho gakeya, reka tubanze twamamaje mbanze mbabwira aka kantu, ariko video yanyu nyine iraje komeze. Vuga ngo guys, hari ukuntu nyine rero tuno dufilme ntutwishimire, ariko bikangombwa ko ukeneye full nyine episode cyangwa full season. Icyo gusaba no gufata iyo nomero iri muri screen, igihugu cyose wabuhereyemo cyose tuguha filime ku buryo bwiza sikakugeraho. Utwandikira WhatsApp. Byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho wabuherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera, afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi wabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti. Uco mugende. Savie. Show. Kube barakwereka Alex hano. Ibangwe ibiki bintu bamugaburiye je sinzi ngo ni ibiki bintu bamuhereje. Ndabimuhaye hari kisi cya Kaiza. Kaiza ari sinzi ibintu yamuhaye abangaba nabo. Baje muri ka kamodoka karo. Kameze nka kamwe ka Legend ahangaha. Kera ku kizibu kazamura amaguru do. Jesse mano. Yakomeretse cya gicupa yakubise cyamwanjije. Tu, yanywe ibintu by'ibinini bigera nko muri 5 ubundi kunywa ikinini kimwe. Bebe. Hakuno. Sasa ari magenda tangiye kubona bya hapo. Waje wakira ukuri. Zangira kubona ibitari. Yeah. Uzawe nakajanya. I never loved you and I never will. Yigeze mukunda sinzigera nawe ukunda ndakwiyamya ari kubona ibitari. Sibariko sibaho. Tu. Sibaho. Biranga hakuno sinzi ibintu yanyweye sinzi ngo ni ibiki. Biramucanga biramucisha biranye. Yehe tangira kubona yamani hakuno. You have to stop. Ikeneye kurekera. You can't tell me what to do. Ntabwo wambwira icyo gukora. Understand. Gerageza wumve ibintu uko umuntu abikubwira. You can't even if you want to. Ntabwo waba njyewe kabone nawe waba ubishaka. What you have is mine. Ariko se mwemwe mviriye mu mutwe Alex hano yasaze. Ubundi shyari ngo niryo shuri ryanye mu muntu yiga agahita ahinduka umurozi. Hakuno yacanganye cyangwa ibiyobyabwenge ari kuri vora. Wabona arenze n'umuhanga nta wamenya. Ebe.
yatangiye kwicira ku wakuru biramucanga yapfuye ni Alex afitiye ishyari Yamani kandi Yamani mu by'ukuri yatangiye no kumubwira mu buzima dore nk'ubu ngubu yibereye mu bintu bye yiwe mu bintu bye bigeze agera mu nzu yabo kuva yayisohokamo nibwo yifitiye amahoro yifitiye ibyishimo na genge yiwe ariko kwa kundi bajya bavuga ngo umunyabyaha yirukanka ntawe umwirukankanye do akubita yutana akata imodoka yisubiza inyuma rero filime witoze gake gake yarakoze kwihangana muri kumva kagasawundi kari kugenda kagaruka gake gake neza fresh gake turaza gukora akazi rebe hakuno ya jano ni Selina. Don't wait for her. Wimutegereza. Maria will never accept you now. Ria ntagazigera kwemera nka papa wiwe. You've already lost your only chance to be a father, Mark. Wabuze amahirwe yo kumubera papa kera, Mark Amba we. Kaseri nakagafite ubugambo sha buryana mu matwi. Gacho. Rep. Hachiyo. Uyarababaye shaho. Inje y'umukecuru. Ibimbaza iki kweri. Bebe. Hakuno yatangiye kwiyahuza inzoga kandi yari yaraziritse ni Mark Amba yari yateguye ategereje ko umwana atango basangire bonane barangiza umwaka bari kumwe ariko nambe n'undi nawe byibara afite gahunda yo gutaha mwebweho mwe muri kureba iyi filime mutamaze umwaka ngo mu kabari ngo sinzi ngo sijuwe bite byane. Is it that late? Yes, of course. Bwakeye bigeze izi saha cyane. Hakuno. All right. Sawa. Count. 10. Batangiye gukora countdown barasa umwaka ni ku munani. 6, 5, 4, Hakuno babara amasegonda. 2, kabiri. 1. Imwe. Barasa umwaka bonane tayari yinjiye mu mwaka mushyashya. Hakuno baje gusereburamo gakeya. Abantu basoje umwaka turawusoje. Yanganire sound ndabizi muri iyi minsi filime muyirebye. Kumva itari kuvuga neza nako nari kuvuga neza ariko kumva kamarozi yanyu ari kugenda ashiramo gake sorry. Amarozi y'abanzi y'abahetaza ari kugenda ashiramo gake. Hakuno nawe waciye umukobwa ngo ajye gusangira anniversaire na imini kubona nagiye kwisangira na se umukobwa nawe ajye kwakira nde Eva mu rugo iwabo. Eva kakana kavuye kwa muganga. Hakuno muri uru rugo narwo nubwo ari mu bakire bari kubona umwaka bawurasira hakurya bamaze gusinya za divorce ziri kurara zishya. Byose byatewe n'iki byatewe na Yamani. Yamani ubundi atarazi umuryango byari bimeze neza yagize gutyo za hakuno. Ni Natalie fata rwa rupapuro rwa divorce cyangwa se gatanya narwo yarutanyijemo kabiri arushwanyaguza. Steven hakuno aseka mu bundi sinigiraga make. Steven yarukuye ahita yirakaza arashugunya. Mwumva ko karirimbo k'imparage uvuga ngo turawusoje. Nawe yategereje umwana aramubura, yategereje Ria aramubura. Selina nayo hakuno ari gucunga sinzi ibyo ari gucungamo akaba yarayiyahuza amayoga. Kumba bakene ubundi amafaranga niwo muzi w'ibibi byose. Abakene dore bibereye bari guserebura muri make yabo binywereye ibyuma n'ingufuri ababisindiye ibyuma bimwe bya make ibyishimo bafite to Bebe hakuno Mutlu yıllar sevgilim sensiz umutlar bu gece tüm aşıklar bizi bakiremo baba babishwaniyemo do babishwaniyemo sasa barakwereka hakuno
Alex do Alex nibuke yanyweye ibiyobyabwenge yanyweye inzoga yasinze atangiye kubona ibintu bidahari kugera hakuno yaje kwitambika nde Yamani nari yaba ari mu modoka aza kubitambika rebe duhuka atashye je nawe tugiye gupfana muvandi tugiye gupfana ngiye kukugonga dupfe twembi Nyagasani kandi imodoka Yamani arimo imbonariya imbere muri ka gorufe kangahe je nawe turapfana kunekana cy'imodoka zufite ikimodoka cy'ikijipe kandi cy'imodoka hakuno Yamani we Yamani to kandi cy'imodoka sinzi kandi cy'imodoka raza agwenge kupita kuna bahusha kata kuruhande sasa ngaba afite akamodoka kafeke kabura balance uyu nawe RMC se kuri cyuma cyo kuhanda babura balance imodoka karanyerera biranga sinzi barakamodoka karimo Rihanna Yamani imodoka rikarase Riya dore ibirahure dore imodoka irikarenga umusozi imodoka irenga umusozi ku mukingo muremure ufite nka metero nk'ijana imodoka irabakaraga sinzi imodoka iri kwerekeza iyo ku musozi kabarangari imanuka mu manga hasi imodoka imanuka mu manga hasi sinzi ko iyi mpanuka wayirokoka Alex nibatabishe sinzi imodoka kuno kamodoka imodoka y'ikaraza inshuro nka senkani parika hakuno Nyagasani sinzi bageze hasi nta nukiri do sinzi nimba barokoka hebe hamya ko episode ari uko igenze ciao bye bye tubonane muzika ntabwo irarangira we kumbe Alex hakuno yakamaze gukora amahano to yakamaze gukora amahano hakuno Savuyeyo hano sinzi arebe ngo bigenze bitewe yashakaga kabagonga bagasekurana bagapfana none birangiye aribo barenze umuhanda bonyine ebe cyese hano ni imodoka yabaye inyuma do nta nuri gutera umugeri menye nta nuri guhumeka muri bo nikanze ushitse umugongo hakuno biramucanga sinzi tayari kumbe hakuno abari mu kamodoka tu nta n'umwe uri kunyeganyega sinzi rebe sinzi hakuno Alex yatekereje ibintu akoze biramucanga byaramucanze hakuno ahita kwepa aho kugira ngo aze no kubatabara byibura Alex yahise akwepa kumbe Yamani hano ari kugerageza kweguka ariko byanze yavunaguritse sinzi kugerageza kweguka Alex yavuye hano biramucanga cyaramucanze ibintu akoze nawe nahagaze mbonera ibiki rebe yirukanka ahita yinjira mu modoka acaho aho kugira ngo atabare byibura cyangwa se n'abahamagariza ambilanse cyangwa se ahamagare na polisi ababwira ati mbonye abantu barenze umuhanda
n'iki byose yarabyanze, ariko nta nubwo yabivuga kuko yatwaye yananyweye, ahita bamukwega. Hakuno Yamani ari kugerageza kweguka byanze, Riyawe nta nubwo ari gutera, amenya atari no guhumeka. Sinzi hakuno yavuye atarwiyambitse imodoka, yayigondesheje nawe itara ry'imbere rimwe ryanamenetse, sinzi niba mubibonye. Ari hayi, ari kimwe cyataje, atangira kubona Yamani iruhande rwe. Wamwica inyuma. Don't be able to escape from yourself no matter where you go. Yego umuntu asiga ikimwirukanga, nasiga ikimwirukama aho wajya hariho hose. Wa musore ngo ni Alex. You are a murderer. Umwicanyi. Umwicanyi. Aramubura. Gasani. Ibintu bamunywesheje. Kureba inyuma abonamo Riya. Aramubura nawe. What's wrong? Riya kibazo. Riya. She's dying. Ari gupfa. We're dying because of you. Twese turi gupfa kandi byose n'amakosa yawe. Ibyo ariko banadahari sinzi ibintu. Ibiyobyabwenge yanyweye ngo ni bwoko ki bya biyobyabwenge duheruka ari kugurana cya Kayizari. Arongera arababura anapfuye. Aracanganyukirwa kiramurenga. Isi mwikaragira y'imufungiraho feri ndapfuye. Apfuye. Alex yaracanganyukiwe, byaramucanze. Bebe sinzi. Hey. Yaje hano. Iwabo wande wa Yamani. Kandi amusiza aryamye munsi y'umukingo. Yahise azana kuri ka gakarite, kuri ka kazu biberamo ko mu muririmbo ko muri showri yako. Jano yahise ahungira. Kumbe harimo Karishiya. We ni ibiki kandi? Caesar. Kayizari we, Caesar. Ese ngo ni Caesar utashye. Komanga hakuno iyo birakaze. Hakuno gufatira icyuma. Ikingo uri gukomanga hagira ngo inzego bitebye wagwani ninde. Gufungura kureba hano. Alex? Yasanze ari Alex we. Alex, bimeze bite wagwani? What are you doing here? Uri gukora iki hano? What do you want, Alex? What's wrong? Kibazo ki Alex? Nje kureba wowe. Gaho. Doresha musaza amutaye munsi y'umushingo debe. Alex yakiraho ariko kiro. What the hell are you doing? Ukora ibiki wa mukinga? Knife on my neck if I don't. Ingobeza seni ntahagarara urancira icyo cyuma mu muhogo bigerageza urebe. Arongera ko mbigerageje sumuze wiki. Imbeba yose uko yabiganereka bari yibuze. Ikiraho. Stop, you're unwell. And let me recover. I'm not your band-aid. Change hano kugira ngo ngire ibikomere mfite sindi igipfuko kigupfuka. Wakimbereza. Let's end this game. Reko uyu mukino tuwurangize mwana. Niba ari mukino kibarangiza. Gaye nguko do. Mukino baje kuwurangiza ni iki? Nibyacu baru gake. Ndebera. Nuko. Hakuno mu rugo naho twigarukire mu rugo kwande. Iwabo ari uryamye hano ni Natalie. Natali uko aryamye. Naje kubukunzi Yamani ali bamushimutaga. Amwitaga ise lanashigukira hejuru ndapfuye. Amabera ari kwikora tonse. Baravuga ngo ubundi umwana yagize ikibazo mu byabyiyumva yagize gutya. Hamagara Yamani ali.
kombe y'amana ari bwamukereyeho ari hakuno mu modoka sinzi hakuno kombe yari guhumeka ariko nsigane Ria bwabakereyeho bari hano batarabona ubufasha n'ubutabazi Alex twaherutse yahise yigira mu byacu rubaro ebe yahise ajya kubaza icyatumye imbwa itamera amahembe ebe Ria Ria Are you okay? umeze neza Ria What's going on? kiri kuja mbere Ria ari guhumeka nabi uyu nawe kandi yakonyaguritse sinzi nawe nta kabara gasigara ukuramo umukandara nawe wibanye nimba ari iki Just wait a bit. tegerezaho gatoya mwana tegerezaho gatoya Ria sinzi kumbuye yaje hano Steven mu gitondo Steven, we Steven Ali didn't come back. ntago yigeze ataha azana ni You need to mugoroba come and see Eve. ntago yaje kureba Eva kandi ubundi ntajya mubeshya Natalie, Natali let me first find our son who reka left mbere na mbere mbanze njye kwishakira umwana the wanjye father and hasn't come back yet. wagiye amaze gukubitwa na sko akaba ataragaruka mu nzu uyinkangisha iby'umwana wawe si umwana umwe kuri undi ujya gushaka uwawe ndakwiyamye ngiye kwishakira uwanjye nawe ujya gushaka uwawe listen iyi nzu sha irimo ishaza irimo ikintu cyitwa ishaza koko yabitekerejeho ni Natali iyi nawe hano First go out so I can take you out, okay? mva mwana reka mbanze nshaka ukuntu mva muri imodoka mpite nshaka nawe ukuntu nyigukura sibyo Ria Look, Ria reba mwana stay with me, okay? gumana nanjye mwana Ria gumana nanjye mwana rebe kureba telefone bari kumwamagana ariko ntago afite imbaraga zishyikira byibura ngo yitabe kumbe hakuno barakwereka cya Alex kirariye mu byacu rubarudo reba hano kiri ducyo na Alicia yo nta n'amakuru abifiteho Alice cyaraye mu bintu ntazi nkomeza mbibutsa mwirinde sida dore iracyabaho mutagira ngo sida yararangiye gutya yibuka ibintu yaraye akoze umutera yabonzemo yamana uburyo akamodoka kamurengeje umuhanda ndapfuye yahise abyuka yambara igitarakanya atarwiyambitse naho umutima uramurya cyane ko muri iriya modoka hari harimo umukobwa akunda bita Lia wari uri muri iriya modoka hakuno yaje hano byose ari kubyibuka uburyo yabatayeho kujya kubatabara akirukanka nakoze ibiki Imana y'isi n'ijuru What the hell have you done? wakoze ibiki wa mukaritasi wari kwibwira muri miruwari uko uburyo yahise hano yasinze ari ibihaya ari amafuri akiyizira mu birangira babimenye ninde wabivuze ubu ninde abivuze kweri ko babibwiranye niko ari kwibwira kureba bari kumuhamagara wapi nta kwitaba